Fia te whatalo whātu whaafunga anga si tātou o tunu e miseo pā anga māsani e le loa pēi le nei fo i aso lulu i le whenga e i ti ute ma whaiva pēi ana māsani ai usi mai lola o whaafonga whaupoponga nei tātou tala mai sā moa i le nei fo i aso. Ua whaalia se pepa o whaamtalanga mai le mtanga luenga o tūpere toi si i tia o le tanga o le penisini i le nei fo i māsina wa matalia o Novema. O le tau o le tiso e pei on tu ina mai ua si i tia mai le tolu tala au no valu le lita i le tolu tala valu tolu le tau fau le awa iai nei pamu penisini. O le tau fau o le penisini le awa iai nei ua si i tia i le valu tese ma le wha sene i le lita mai le tolu tala wha tolu sene i le lita i le tolu tala lima lua i le lita i lona tau fau o lo iai nei mo le masina le nei o Novema. I le nei pepa o whaamtalanga o lo whaalia i mtanga luenga o tupe whaapea o le si itia pea o le tau o le maketi o sua au i atunu e mamau e pei o Singapore, ma le tau o whela ua inga o sua au o le mafu anga tonu lava lea, o le toesi itia ai fo i o le tau o le sua au, mo le nei masina. O loo tanga ele komiti wha le mene le olo o ngafa ma le ilo ilonga o whautuanga i pe ontu ina antu e le komisu e su e whai ngā pālota. I ele le mawhai lea e se sui tau vae malo mais whai ngā pālota on to e wha ma vai pe a whai. Ai whaila se tangi e se sui sa la tamo mo e le whai ngā pālota le whaamsinonga. E whesiringi ai le tūlanga i pe ona manu mā lo mai ai lea sui tau vā. O se tasi le neo whautuanga le komiti whaapale mene le nei mai le tele o nisi o mata upu. E pe on tu ina antu i whautuanga le komisu e su ele nei. Le ana tala noa ina le komiti le tau au fianga le pale mene i le vai aso o mawai. E tusai al fina ngalo komiti le nei o lo lanto whaali ai e tusa le unga le whai ngā pālota tele le atu nuu i le tausanga i lua anwhinu atasi. E whea lo lalawa sui whaatutu na manu malo mai le whai ngā pālota na wha maa vai mai ina ua aveni tangi whaasanga ia i lanto i le wha msinonga mawalunga. E tusai le nei whai ngā ua whautu aina i al komiti whaapale mene le nei i eni suinga le tūla fono whai ngā pālota le tausanga i lua anwhis le e mawhai e ona tau fia mai se sui tau wā, na manu mā lo mai le wha mā vai, pe a ua whaia se tangi wha asanga i ante i ele mai ai, o se whai ngā pālota. O loo whautua ina i fo e le komiti le nei, i ele wha o ngā ina o le wha asalanga i rima tau sanga le olo i le vai ngā tasi tolu iwa, o le tūla fono whai ngā pālota lua awhis fulu iwa, le olo patino lava i wha asala i sui tau wā, o loo ua wha maonia ni wha asalanga i whai ngā wha ala tua, mai tatau, ona whaonga ina i sui tau wā, e pei ona manu malo mai whai ngā pālota, ai wha mā vai e se mai, ona oni tangi wa whai e ia te ia le wha msinonga. E ia ini se o sui whai pule ala maota whono na wha alia o lāta wā tungalunga, i whautuanga nei e pei ontu ina antu i le pāle mene, le komiti wha pāle mene, e nisi o awhianga i mawhai ono o i eitangata i tau wawā i whai ngā pālota, e ala li saisai tia ai mai se lava, o i lāta o lo ngā lurua i le vā engol tū la whono. I wha mau maunga o whaalia ai le mai o le pālota tele a sā moe le lua whinu atasi. E tolu pālota la i tinto e whaatino ina. Ina ua mai o na swala upule le vāo suina tau vā. Ma suina manu mā lo. Ma o nisi o mata upu nei. Na toe avea i tua tangi a sui tau vā na tangi le whaamsinonga. O le saimi lena o i tu mā lo na a fia ai i suinga nei. O sā nganga numero 4. O sā whata numero 2. Ma le i tu mā lo whale a lupo. O loo wha amauina e o antu le 2 tangi tau whai ngā pālota nei luma o le wha msinonga māwalunga. I le mai ai le whai ngā pālota le tau sanga i lua whiru atasi. Le anawa ai ai le lata o le whai numero sui whai pule manu malo. Le la lata o whai numero sui whai pule manu malo. I vaenga wha upu whai nei e lua. E ono wha msinonga māwalunga. Na wha pea ona wha o ngā inei nei mata upu tau tangi o whai ngā pālota. Mo le tolu māsina. E pe ona lo tea i luma o le whaamsinonga māwalunga. O se atasio company mo whai ngā malanga whau e pe ona whaavaina territorio a Mik Samoa o whaamaunia mai. O loo lātou mata i tuinen whai ngā malanga mo Samoa nei. Pe i tai o loo whaatalia se lai sene mai Samoa nei e mawhai ai. Ona whaatino nia lātou whai ngā malanga e pe ona fufuaina. O loo whaamaunia mai le mtanga luenga o ngā luenga te tele le i aise talo sanga mai le company le nei. Ua whai ngā ino le Pango Wings, mo se lai sene mwhai ai ona whaatau taia ni ana whai ngā malanga, mai Amerika Samoa mo Samoa nei. O le saimi nei e pe ona sila fia ina al pau company wa alele o loo whaatino ina nei whi malanga inga, i le vāo Samoa i lua, o le Talofa Airways, ma le Samoa Airways.
O lo lipo tia mai le newspaper Samoa News I pango lo ia I fufuanga le pango wings. E a matana malanga tongi pau le masina o Novema. O le tausangal nei a o faatalia ai se faatanganga mai le malo o tele. I ana malanga I mawhaiona faatino I le au nanga. O le kampanile nei al pango wings o lo faatautai e se fai pisinisi Amerika Samoa. Ia papa li lau li alofa. Ma o lo o lato faatino ine ni malanga tongi pau I lalo as company mai Hawaii. Ua whaingoa ina le Pacific Air Charters Inc. O lo whaalia I li poti mai Amerika Samoa o lo tanga I to al pango wings mo whainga malanga tongi pau mo manua. E au fia ai mo whainga malanga mole malo ai le ngata I lea. O malanga tongi pau mo Samoa o tonga mai si atunu al Pasifika. Leo lo ilo I le pūlenga. Peitai o manua lava le ufuafue ave iai. Le lato wha mua. O le masina o mawai le ana tau nu oile wa le mua le company le nei o le tu a inga iwa no fo le P2012 ma o lo o whaatalia nei po a whea ono a matalia ai ni whai ngā malanga le nei company wa le fau. E whesoso anu ai le mamalu o tangata whemalanga I le wao pia ma Amerika Samoa. Ai mai se, o leo le ao o foi le vai tau pisi I aso fia le kirisi masi ma le tau sanga fau. Whafonga anga le atinu ai mai se o pa anga masani a le loa bei o se vainga nei nisi o mea lo tupu le nei fo I ansa lulu. Tātou toi whai loa I le ansa o atai awa e mo le teminei manu tele ina fo fuanga lo whianga iai. Tō whāsei fua.